Dr. DRL Nonglai Ilom kami ilom kepaki kun sama Udah usamla boblei Ulaji kerpang Naduk nanong kendok Hadu kaskul bahanihu Udah wei na kinong hikai Ubapau hangte kaskul bahanihu Na kisipawut kinong hikai kasi joni Uday mau ubahat mata dengan sebuah panong ya pitang kawai hadin jong kanyo terik bangila pediang bat bangila air ya kitiket bau ne urang ba unyale na kaparti ke jongi don kiparlok hayo hahat kibakren Kiong ni itenat palat ia Dr. Nonglai ubriu bedan buron ubriu baru belai ubriu batik ya kaduk kasuk nrei tang kawai ke bangin itenat nganas ngap jar kai kata kabong itenat Kiong itenat namar kien ien bepli naga parti NPP Dengan perkat bahala dia balikin pim sultanat ya kan pipi. Kae ka papelong. Baki breu hayo hahat kiyo ang anak parti NPP ka bomlo. Jibab i Dr. DRL Nonglai minta kasih. Ukan didit jongi. Indai uknarit. Ubangitan sub Yaro sarong yu ulahat najrong Ning Udah perkatik patik Udah kenci kentik patik Ulade plasya mensimentan Balai Ujit Naka NPP Kakam Kalakren kamjang ban dia kecil kena. Dia kata kabapelok. Ba uni orang ba ujit nakapati NPP. Kabaan. Mangikin nong elam makapor hapo kaparti ngan itu pingi dan dem dan duai. Bagi pai ya kecil mut kecil pekat setai sejauh. Don kibakwa banyele na kaparti kijomi kenangi pai sate sejro balada kajing syakri jongi prasnen mentah kalong katung kajing peniat utay na jro ngiyaong ukonrat ubas ko bahabat nga ngagay bau beli usasay syu yakin nong yalam hapo ka parti ke jami bat ka bakhaddu ublay ulaji yai Dr. DRL Nonglai ko kilong kebe kilong pagi kun samlakan mau bahai kan Kadang-kadang jingjit kabak kenjableng ya une ure orang kamdei nakabor jong ka parti NPP ndai kabor ka jong ublay kabak pasyaw ha une orang ba baun sim ya kadang tiket Kumta mentakas nginiwan ban pelut por bat pi ka Eastern West District ka Jigsdang jongi ban kanmas ka campaign jongi kasdang mentakas batru kabaha ka constituency kajong
i Dr. Diarel Nonglai. I bangaju khot i i berbor i barok. Tengah kuat ban ong ya pi. Tungin ya trailer. Na kebentakan ni ke election. Kabasatan kendiat tayo kendiat benai. Ka election commission kan sabu ya kasngi bangin lek sya ki polling station jomi banjir ya UMP sya kate kador barba hang ni ngatip ngayo iru badon ki reurang ba ki bana ki parti ki bakher piong ka UDP piong ka HSVP piong ki VPP bat ki wei Asngau como presiden, como state president, ban pediang sngau bahaya pipar. Ba pislur, bat ru pilarai rangba. Ba jet yau neu rangba. Ba unlong usimpa usimsong hakate kalumpung ba jongkari India. Nganya tu pi. Ni nakaparti ngide ki bedon box sibon hadin ba iba rock ila komo. Namar ba ka experience ka ba idon haka administration. Iong ka administrative experience. Don ki priyo ki babang ba kaniya kathlik hasro. Tambah da siyong office kila kluma. Mare simti suki gila no teng suspend kuriu teng shooter miti tidak kam kajam mendadak nak tulis kapur ka ST order kata de ki bekla kata de ka inexperience yo habam don experience ke bama ba namar haba keren nah madan ka masuk hangai the people office kindon ki kendon ai Iba pimla ban warna ia katur keren jong pinasulo ban pentrekam hapo office. Da kababuron na keren lekta baka dari jisha uba arok udah uba bang lende ya administration. But kumu director jong ka colleges development council. Uhap panedei bat ki ministry ki ba pera dari India. Pi gendu ya kajabin ka ba ki IAS, ki IFS, ki specialist, ki bom nang syu banyak keren. Ki meetings ki ba pera ki kedon jokaan ki ba pera kamtam hakap puli ke putih. Ude rurang ba ubalad don ke experience namar khem experience kumo pi wat mami wisyong kali pasenjar ni detuli tiknu driver ba pian no bombiang yung pushlo tengnya obre khem experience bom don license tapi ba mahat mud ban pushlo poi permanent civil hospital Rumah kata kau, mulai udah ulok, ubalak dia mulut kelesen. Pek lagi kekerdan jumung blok suku di keren. Dengan pek lagi di kandidat di beladon mentang, pasti di bedang mi. Lagi beladon mentang dengan serai bersu. Lada dangdon lurus tambah norak, nah bahan jo kebekalaya. Mereka nak berkelihatan tengah tarai pada bersu. Ngam tarai. Teh ngamut ban ong tagawe. Balai keng ngin perleno ya ubakat umi ubriu. Ubalayat lut. Nadu udang pong ke pelungkot. Ubang juyo asli paru. Hadu udah dentai yang tainehu. Hatum deu breu layat step by step.
Nama kibreu kibas dang nang ni. Ang nagil poy si Jero. Kisngaw tulot ya kajing Jom kiduk kisu. Te koki lom kami kilok pagi kun sama bai. Togin ya telima. Ngakot ngawer. Naka ni ka constituency. Naka ni ka district. Na West Kasil District. Southwest Kasil District. Inya ay ya kajing kersyang kabapura. Ya uni uri-urang ba. Barok nakalian juga parti. Ya ay kumle ya pisi hajamu. Ikmekon jam pidon lang hamni. Kong kumle si hajamu. Ay mensim syuk mapi. Kikon jam pi kepala nang kepala star. Kikon na skoba banong skoba ay mensim syuk ipapa jam pi. Ba inang lang ban ai ka jin chakri. Om syuk tang haka jela megla. Om syuk tang haka konsensi chelo. Nrei hamtei hapot dari kabadei kedurioba. Bakawai kabangakwa ban om yopi. Lada ki pait ba jog ki chelong parliamentary constituency ki penjob ya i Dr. DRL nongai. Ka ke plus point la nilai adali. Ka plus point la nilai adali kalong ba. Inam day syuk inyo kren tak siminit arli. Hinamar menakan niya vida ka baburo. Arsnem tao. Kibabligyan pijo kikyo kren maximum sa nilai. Tama ka social media to beteng sinteng. Aray maximum 1 minute. Kata din si siya, pwede ko proceeding. Apo parliament, 1 minute. Kren baha bro, syong no. Naman ibito, piwan na Kung kata, kajing mentoy yaw doktor tiara long night na dujo. Unyo kren minimum si kena. Namar balay kiway ki MP. Kibinye tray partners mangi. Kid support. Uway un ay 10 minute, uway un ay kasat minute, uway un ay 5 minute. Poy sigenta, kung di keren menta, mata sigenta keren ba bro. Sigenta. Lada yo keren ma isigenta. La tikena. Haka kitab kebapra ang bete. Saya kembali. Lada yo keren ma isigenta. La tikena kaya LP lah yo. Katakan ke jenggot. Naya kau dah sudah mahala suka merak kemudian kelengkap lagi bro. Kamdar jenggot. Bentar kegentingan kuat bantong lebih koki kemekik pa koki kon samla bayi. Tongin ai kejing kersan ke Bapura. Ngamong bangi dek parti ke babiang lu. Dan uweiru upre babiang lu. Baru ngidei di Baduna sudah. Ngidon kam ya kajing ya pendak lang. Ingakot ngawer menta kajabit. Tungin ay kajing kersan. Kabapura ya une urang. Ubalai ubalabiang nandong syedok. Ba unlong kasur jong kajat penriu. Kasur jong kejelam ikla jongi hante hapo yeng dorba hapalimen kumlei pi siajan.